startup Bajka na dlanu koja jasno njeguje društvenu učinkovitost, ali isto tako i generira profit. Zato hvala vam još jednom na dolasku, osjećajte se tu kod nas kao da ste doma. Kapetan ovog broda sa ovakvim oficirima, sa ovakvim menadžerima, direktorima, ravnateljima, startupovima, mentorima bi mogao biti svatko. Ali na njihovoj poziciji to baš ne bi išlo. Zbog toga bi se ja usudio reći da ovaj projekat nije počeo prije 17 mjeseci, nego da smo ga počeli 2019. godine kad smo formirali PBAF, otvorili ured u Hrvatskoj, ovdje u Krapinsko-zagorskoj županiji. I mnogi nisu razumjeli zašto to radimo, a neki ne razumiju niti danas. A ima oni koji nikad neće razumjeti. Ali bilo je evidentno da mladi ljudi koji imaju sjajne ideje, koji nude neke nove proizvode, se zapravo nemaju kome obratiti. Čestitke cijelom timu na projektu, prvo na ideji, onda na realizaciji. Ja sam u ovom projektu doživio svojevrsnu krizu identiteta, budući da sam bio u više funkcija aktivan i kao mentor i kao polaznik edukacija, kao predstavnik HUP-a, a negdje pred kraj projekta sam postao jedna od investicija Feels Gooda. Dvije godine prisutni na tržištu, pokrenuli smo ovaj program prije godinu dana, imamo 100 startupova u portfelju, isto tako preko 30 mentora koji nam pružaju potporu, tako da pozivam vas da nas pratite i podržavate i dalje.